Местни заедници, шитски основни и 2 štrednje školi i predškolska ustanova Boško Buha велі підприємства общини Вербас організовано збирають pomoc za zagroženих звілівами. To jak znamo, to všetko prihodzi z Evangelija, jak Isus Hristos govoril, mne ne treba žrtve, mne treba milosrdje. Mi musíme zdohadnuši, že všetky toti, všetky mi deco Bože, všetky će nahodzime, kad oni trpime i mi. Istakla bi i mlade ljude, znači omladinu u Vrbasu, koji su ovde na neki način iskazali svoju humanost time što su kroz dobrovoljni rad, pomažući na kraju krajeva nama zaposlenima u Crvenom krstu, da pripremimo na adekvatan način. Skupština poljoprivredne i fahove službi Verbas принесла odluku, že na namenski rachunok vladi Srbiji uplaci $500 miliona dinari za saniranje pošlitkov Viljivog, saopštene z toho podprijemstva.